Trump yizeweho iki muri politike ya Afrika. Urebye administration ya Trump ntabwo iri kubyinjiramo cyane. Kuri we daera cye najya ku butegetsi yabonaga ko Afrika nta nubwo ari nta na politique ya définissé vraiment pour l'Afrique spéciale. Nejo bundi muri uyu mwaka ushize ariho amaze konomori yantuza Buros comme conseiller mu bya Afrika, niho atangiye gushakisha muri programme yo kugira ngo abonera Prix Nobel de la Paix. Atangiye gukoresha igitutu kuri Israeli kumvikane na ntuza na Hamas, igitutu muri ya conflit ya ntuza ya Pakistan n'Ubuhindi, ugaza no muri ya Congo n'u Rwanda. Voilà. Personnellement ndavuga ko kwizera administration américaine si des questions Afrique ntabwo nari nayizera kugeza kuri % 80%. No, haracyarimo ntabwo ari volonté ivuye kuri kumizi kumva ko bakeneye ko amahoro aba. Il y a de trucs zikiri caché z'inyungu inyuma, soit économique ou soit politique, muri cadre kugira ngo yerekane ko yazanye amahoro, ariko akoresheje des théories ziri superficielles zidashaka gukemura les causes profondes. Oui, allez-y, signez, voilà, il y a ceci, papa, ok, signez. Oui, tu as signé, mais mu gitondo hakaba violation ya signature et après nta sanction ntaje. Ibi ngibi nibyo tunavuga muri 2012 2009 plutôt, il y a masezerano CNDP yasinye na leta. Iyo haba des sanctions zo kuvuga ati leta nitazishira mu bikorwa, regarde les sanctions zizakurikira nyuma, ariko baragiye barasinya barabyihorera. Leta de l'époque yakoze ibyo yikorera, ce qui a fait que CNDP biyumva babaye muri menace 2010, 2011, 2012, ils étaient obligés de créer M23 pour réclamer les accords ya 2009. Voilà. N'ubu ngubu hagiye akaba ati signature, mais après nta sanctions zerekana ati utazabishyira mu bikorwa. Regarde ce qu'il faut faire. Nk'ubu ngubu gouvernement agiye kurasa hariya twangiza yarashe ahantu hose nababwiye, mais ok, ha communiqué n'imwe yaba ya Doha yaba ibyute ikondana leta kuba yakoze ira violence. Donc basanga aracyarimo des petites insuffisances, on ne sait pas vraiment la véritable pression yo gushaka yo mahoro. Peut-être tubihe umwanya, ariko ngewe icyo navuga nta muntu washakira amahoro hanze AFC M23 bo bonyine batayishakiye. Irango kuva Bunagana ils ont fait preuve yo kwerekana ko bakeneye impinduka. Abantu ne croyez pas ko Rumangabo yafatwa, Rumangabo iba libéré, abantu benshi ne croyez pas que Goma yaba libéré. Donc moi j'ai confiance muri force ya AFC M23 kurusha confiance ya Washington, kurusha confiance ya Doha. Ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi kuko muko bari kubitwara ndi kubona nta mbaraga bari kubishiramo kugira ngo les causes profondes zibe gérées. Donc seule personne, seule institution ifite ubwo bubasha ni AFC M23. Donc nibo bagomba kwirwanaho na twirwaneho, bagakoresha imbaraga bakoresheje kugira ngo ba impose discipline, ba impose la paix, kandi barabikoze. Tunabashimira ukuntu mu mujyi wa Goma utekanye, ukuntu Bukavu hatekanye. Ubu ngubu ukuntu umuntu ashobora kuva i Goma nimugoroba ukagera Gicanga ukamanuka Imweso ugakata za Gatsiro ukagenda Nyanzale, Kikuku, Kanyabayonga, Kirumba, calmement tranquillement, ukava i Goma ukaza Rumangabo ukagera Katale, Rubare, ukagenda Rucuru, ukazamuka ukamanuka ukagenda ntuza za Kwenda, ukagenda Gatwiguru, ukagenda Gisharu, ukagenda Nyamirima, Buganza, ukagera Ishasha, même à 21h00 nta muntu ugutangiye. Ukaba wava i Goma ukajya Sake, ukazamuka Ngungu, ukamanuka Bihambwe, ukagenda Masisi zone. Vraiment c'est asaliwe. Ubu Kalehe iratuje, ubu Kwijwi haratuje, ubu Walungu haratuje.
igice kini parti ya Uvira bamaze barimo deja Uvira comme territoire haratuje, donc je pense kumbwira ati niye ntuzamufitiye kwizera Amerika, moi je doute. Bon, nta confiance na yakurusha confiance na M23 kuko niyo yerekanye preuve yo gushaka amahoro. Byari bibagoye ariko babigezeho kandi bamaze kugera ku ntera ishimishije cyane. Ubutegetsi bumaze kuba installé buhagije, bari kuinstalla ba chef de groupement, bari kuinstalla ba chef de localité, donc l'administration irakora, institution zose ziri gukora, et vraiment je pense que niyo espoir par rapport au gushyira espoir ku byo hanze. Kandi ibyo bakoze Amerika ntabwo yabibabujije, ntabwo doyibabujije, bango n'ibindi nibabikora, nibagira na Shabunda bakamanuka na Kalemi bakagenda na Kindu bakagenda Buvira, hauza bibabuza parce que aho bari kwerekana preuve yerekana ko bafite administration iri strong, bafite umutanga umutekano, bari guhereza abaturage icyo bashaka. Ari umuntu igoma bu ngo ariko ngo y'amashanyarazi yabaga hehe ko kuva aho M23 agera igoma ngo nta coupure d'électricité. Ça c'est voilà des choses qu'on a. Amazi n'amashanyarazi igoma ni 24 heures sur 24 heures, alors que kuri leta n'umunsi umwe nta munsi n'umwe goma yigeze yaka yose hatari amadelestage. Soit Virunga niyo yatse, Katindo nta muriro, Katindo iratse, Lac Vert nta muriro, Lac Vert iratse, Ville nta muriro. C'est pour la toute première fois kuva Goma isa nkaho yabaho ariho abantu babonye amashanyarazi c'est toute l'étendue de la ville, kandi ubu ngubu akaba nta rusasu ruheruka, nta muntu uheruka kwicwa kuri Goma. Alors ibyo rero leta nta Amerika yabirwanya nta. Donc niyo confiance kugira ngo twashyiraho par rapport y'amaprocessus yose ari gukorwa yandi, kuko bisa nkaho nta mbaraga bari kubishyiramo nk'ukuntu mbivuze na 2012 byisi byagenze, nta mbaraga babishyizemo bikaza kuzana ikibazo nyuma. Voilà, amakuru mfite nuko Departement d'Etat na Pentagon bamaze kudesida ko ikibazo cya FDLR kigomba gukemuka burundu, kuko iriya zone ngira ngo ndaza kuwavuza ati eske ntabwo Amerika ikeneye kuba yakora control. Bo turaza kubivugaho, ariko icyambere ikeneye nuko amahoro aboneka. Kavuga bati Amerika yagize uburangazi bukomeye cyane 94 na leta y'Ububirigi n'Ubufaransa kuba batarakemuye ikibazo kugira ngo ntihabe genocide yakorewe Abatutsi, kuba bararangaye biri ahantu akaba bari bumva ko bakirimo ideni yo kugira ngo bazapacifiye karakarere. Nubwo hakomeje kubamo Ubufaransa igihe kirekire, Ububirigi bwashize les bateaux dans les roues, ariko leta ya Trump iri décider degré ou de force kugira ngo akarere kagira amahoro. Bucyo bakeneye ni business, ntabwo bakeneye kuza kokipa. Je profite yo kuexplica wabajije icyo kibazo, ntabwo Amerika ikeneye kuza kwicara hariya, ariko ikeneye ko karakarere nikagira amahoro ubucuruzi buzaba buri free, kuko byavuzwe amabuye agacukurwa muri Congo akaba traité mu Rwanda, Qatar igafinansa ibikorwa remezo, Amerika ikayagura, ariko ntabwo bizakorwa hari umutekano muke. Muri decision rero zafashwe zizashirwa ahagaragara mu minsi igiye kuza, byanze bikunze FDLR n'abazalendo, kugira ngo hari n'amaraporo azasohoka semaine prochaine y'ama organisation atandukanye ashyira ahagaragara les violations zikomeye cyane zakozwe n'abazalendo b'abagenerali nababwiye, mu byerekeranye n'ama execution sommaire n'ama meurtre bakoze, mu byerekeranye n'ama violation physique, byerekeranye n'ama extorsion n'ama taxe illégale, ama barriere bagiye bashiraho, ama violence ethnique ciblée nk'ibyo bari gukora muri ho plateau ku Banyamurenge, byerekeranye n'ama destruction de biens, amazu yasenywe, ama centre de santé, amashuri, ama violence sexuelle yakoze. Hari amaraporo menshi agiye gusohoka ni n'amaorganisation atandukanye, namwe ahubwo mutakekaga agiye kuvuga ku bazalendo no ku ba FDLR, kugira ngo berekane importance ikomeye cyane yo kugira ngo FDLR n'abazalendo babe neutralisé. El Chanto rero, je te confirme, je persiste, je signe ko ikibazo cya FDLR cyamaze kuvugutirwa umuti, ikibazo cy'abazalendo cyamaze kuvugutirwa umuti, kuko bamaze kubona ko nibo ba element perturbateur umutekano, ntabwo ari AFC M23 ari perturbateur umutekano. Ubu ngubu ikibazo kiri kuri FRDC, kiri ku bazalendo no kuri Codeco ya Ituri, kandi hagiye gukoreshwamo imbaraga za gisirikare n'imbaraga za diplomasi kugira ngo ibyo byose bigerweho.
ate bafungwa bizagenda bite? Oui, hari amakuru dufite ko hari benshi bishwe cyagiye Kinshasa ikora montage ngo habaye muza evasion muri prison ya Makala, baraje baprofita bicamo bamwe vuga ati se nibasanga ari nka 300 babuze bizabazwa nde? Ibyo bizabazwa Tshisekedi, kandi hari organisation imwe nayo y'abanyamerika iri kubikurikiranira hafi, bamaze gukora enquête ya mbere bayikoreye Geneve kuri CICR. CICR yatanze amaliste y'abantu bamwe yari ifite n'abandi babuze, ariko mu minsi mike je pense que on aura accès kuri ayo maliste kumenya ni bangahe babuze, kandi ibi byose bigiye kubazwa leta ya Tshisekedi. Voilà, bizabazwa Tshisekedi. Ati Seth Kikuni yigeze avuga politike lishanto bahita ngo ni dynamique, uvuga ngo umwanzi w'ejo ashobora kuba umukunzi w'uyu munsi, wenda ashobora kuba yarabivuze bimuvuye ku mutima, nangwa yarabivuze kubera environnement yararimo, nangwa uyu munsi akaba baye nawe oblige, akaba yaratutse muri ngara. Hari umugani bajya bavuga ngo soso bakata mutu libata aseka abosana kenzungu ya lobi zayaye, kugira ngo abanomade ubwo baranyumvise cyane n'abankaka ngo inkoko bayikase ijosi ngo imbata iraseka ngo yibagirwa ko icyungu cy'ejo ari cyayo. Wenda Seth Kikuni yavuze iyo discours aziwe ngo ni ibata, ngo inkoko bari kuzica umutwe, yibagirwa ko wenda icyungu cy'ejo ari iki, wenda cyaba ari icyungu cye kigeze. Kandi muri aya masaha uwavuga ngo atakse buri muntu wese ibyo yakoze mu bushize ntawakwicarana n'undi, ariko processus ihari bose. Icyangombwa ni Elshanto yabivuze ati nubwo haba alliance avec le diable, ubu ngubu kugira ngo Tshisekedi ave ku butegetsi c'est possible si il y a quelque chose ashobora kuzana cyatuma ubutegetsi buhinduka, hakaza ubutegetsi busha butazazana ivangura n'ibindi byaba byiza. Origine ze Seth Kikuni ni umuntu muri Maniema, c'est un jeune entrepreneur intelligent, ku byerekeranye n'ubwenge nge ndamwemera, naramukurikiye kenshi, je l'ai déjà rencontré, tugeze tunabonana, twahuriye muri aéroport imwe dans un pays étranger, tuvugana nk'amadakika asaga nka 30. Ibyo yavuze nanjye icyo kibazo narakimajije, numva ko degré ya extrémisme igezehe, numva ntayo, numva ari scientifique. Bon, bishobora kuba yabivuze wenda pour amuser la galerie, nangwa ko ari kugira ngo yibonera amahirwe, ariko ntibyatumye atajya muri prison. Yanarafunzwe, ntabwo ndi kumudeduana ko peut-être atari extrémiste, ariko njye uko twavuganye numvise ko ari umuntu usanzwe, un intellectuel qui analyse les faits uko ziri, yemera ko les rwandophones sont des Congolais, ariko ku maspesi yigeze avuga ngo ni abantu badasa natwe. Iyo contraste rero ibyo ntabwo twabyicaraho cyane, icyangombwa ni ukureba qu'est-ce qu'il va apporter muri processus yo kugira ngo Congo igira amahoro. Niba yagira cyamaze, je pense que ibi yavuze là ça n'engage que lui, n'Imana ye nangwa na justice izaba wenda nyuma par rapport ibizaza kwa nyuma. U Burundi kuvugana na AFC TC byaba bimeze bite? Ngira ngo abangaba yabari n'amabanga secret défense. Je pense que ntabwo ari byo kuza kutanga hano, ariko iyo contact natwe twumvise ko zahabaye, ariko je pense que les détails zaba zibaye secret défense, c'est pas important ku mihanda, ariko l'essentiel nuko hari solution zishobora kuzavamo. Ati sa kaboko ka Mossad ntabwo kaba kaboneka. Mossad ni kubatayizi wenda ni ishami rishinzwe ubutasi ku rwego rukomeye cyane rwa Israeli. Nta kintu kiba kwisi na giki batarimo, donc ahantu hose ari akantu baba barimo, kuko baba bakeka ko umutekano wabo ushobora guhungabanira hariho hose. Amaso yabo rero areba muri Afrika, areba muri Aziya, areba muri Amerika, hirya no hino. Nizi nzego zose zikomeye, yaba MI6, yaba DGSE, yaba Sirete, yaba CIA, ni Mossad ijisho rye riba rihari. Yaba ari wabajije avuga ati se muri transition énergétique kubera ibibazo bya gaze de minerais stratégiques nka za cobalt lithium ziri mu karere,
est-ce que ntabwo haba ari ikibazo cy'intambara entre la Chine les États-Unis mu byo bafitanye ya guerre commerciale? Ibyo ngibyo ntabwo biri mu karere k'ibiyaga bigari gusa, c'est un peu partout dans le monde. Ubu ngubu ni ibihugu byombi twemere ko muri monde bipolaire, Ubushinwa na Amerika bahanganye kuri front nyinshi cyane. Iyo front nayo ntabwo ibuze, anariyo mpamvu Ubushinwa nabwo bwakomeje gusapotinga SADC kugira ngo ize kwintervena, ariko byarananiranye. Donc iyo ntambara nazo zirahari. Naho icyo kuvuga ngo u Rwanda n'u Burundi ngo na Est ya Congo bishobora kuzaba igihugu kimwe, iyo nta makuru mfite. Bavuze ko ari ubuhanuzi, ibyo ngibyo on ne discute pas avec le spiritualisme, ariko bikurikiranye n'amategeko ya intangibilité des frontières yo muri 63 basinye n'ibihugu byose bya Union Africaine sur le respect des frontières, kugira ngo ibyo ngibyo biragoye cyane kumva ko u Burundi na Congo n'u Rwanda na Est ya Congo n'u Rwanda byaba igihugu kimwe. Bo bamwe bakavuga ahubwo ngo na sud ya Uganda. Voilà, niba ari ubuhanuzi bwo tuburindire, ariko géopolitiquement sur le plan stratégique biragoye kumva ko buhari ibihugu bafatanya bikongera bikaba igihugu kimwe, kereka biciye muri une organisation ha Union Européenne. Ariko naho nubwo ari Union Européenne, haracyari leta y'Ububirigi irahari, leta y'Ubudagi irahari, leta y'Intuzi irahari, ntabwo byabaye igihugu kimwe. C'est juste sur des mécanismes zimwe ziri entre ubucuruzi nangwa le mouvement de personnes et de biens, ntabwo bigeze biba igihugu kimwe. Washoje ubaza ku kibazo cya ONU, ati se ONU ikomeje gukangana ntabwo ishobora kuza ordona ko haba imipaka mishya. Ahubwo je t'informe, peut-être na makuru twabonera za fact, ariko bihari. Nations Unies igiye sa nk'igiye gusenyuka, ONU igiye gusenyuka, kuko Amerika yamaze gufata decision yo kutongera gufinansa ONU. Trump yavuze ko amafaranga bafinansa ya ONU bagiye kuyakuraho. Rero je t'informe que hari des missions zatangiye gufunga. Ndavuganye n'umuntu umwe ukora muri UN, dawe yambwiye ko yatashe, kontra yabo yarangiye bitewe nuko bagabanije 80% ya budget babaha, ngo basigaje muri mission y'abahantu babaga un pays où je garde le secret. Bavuze ko hasigaye juste contingence ya urgence, naho abandi bose batashe, kontra zarangiye, kuko amafaranga États-Unis yatanga muri ONU kuba kufasha za mission de maintien de la paix zatangiye. MONUSCO nayo bamwe batangiye guhambira. ONU imbaraga zayo muri make zigiye kugabanuka ku rwego rukomeye cyane, kuko appui bari bafite na États-Unis yayikuyeho, kandi mission zabo zimwe zatangiye gufunga. Hari barobana lingala manungu, sinzi mu Kinyarwanda ukuntu twabyita, niba ari rumere, sinzi niba abazi Kinyarwanda neza baraza kumfasha, niba ari rumere nungu alingala, niko mbyumva neza cyane ko Amerika ishaka gucreya indi organisation nshya itari ONU bakayisenya, hakaba indi organisation nshya, kubera biriya bintu by'amadroit de veto y'Abarusiya n'Abashinwa bagira, bituma Amerika itagera ku mpuza yayo. Alors comme niwe wari grand contributeur, akavuga ati se atanga amafaranga, kumbe kugira ngo habe za decision Abashinwa n'Abarusiya bazagiramo imbaraga, kandi ari utanga amafaranga. Mpamvu rero ayo makuru muyakurikirane hafi. Harayo nabonye deja elementaire avuga ko bamaze gufunga. Ibyo kuvuga rero ko ONU izakomeza gukangana, imipaka misha ikaba yayikreya, ibyo ngibyo bishobora kuzagora, kuko mu minsi mike hari risk yuko Nations Unies ifunga, kandi umuryango mushya ushobora kuzaba kreye. Hari indi rumeur ivuga ko umuryango ushobora kuzagira icyicaro mu Rwanda, uko mu Rwanda akaba ari hazaba icyo cyicaro cya organisation izasimbura ONU, ishobora kuzaba mu Rwanda mu myaka igiye kuza. Ayo na makuru nayo dufiteho de nungu konata